Argul Kevin Marcus Rashford na benta ke Barcelona ngapain supaya pi kiparlok ke baju sultanat panpej ya ke video hakane ke channel haka jingjel kai haka Champions League kata ke Barcelona persya ke Newcastle penlim ke Barcelona ke Newcastle da ar laway pada kini ki gol la tap do Marcus Rashford haka menit kebasan pupraban rupnyau Henry ke Newcastle kalaban penpai da si gol lengpau Anthony Gordon haka menit kebakandai pau berkejingjel kai kalakut da ar laway Hakaway perkacing yelakai kata ke Napoli persya ke Man City penlim ke Man City da ar lanot hakane kejing yelakai ke Napoli ke hapan yelakai tang sipangut ke player nanduk ke menit ke paat puai ba Giovanni Di Lorenzo ulayo red card buat yakini ki gol jong ke Man City la tap do Erling Haaland haka menit ke basan penriu buat saka gol na Jeremy Doku haka menit ke banriu pesan perkacing yelakai kalakut da ar lanot Hakaway perkejing yelakai kata ke Sporting persya ya ke Kairat penlim ke Sporting da Sao laway. Hakaway perkejing yelakai kata ke Intran Frankfurt persya ya ke Galatasaray penlim ke Intran Frankfurt da San laway. Mat hakaway perkejing yelakai kata ke Club Brugge persya ya ke Monaco penlim ke Club Brugge ya ke Monaco da Sao laway. Hakaway perkejing yelakai kata ke FC Copenhagen persya ya ke Bayan Leverkusen kalakut da kejing yakat da ar la ar. Te parlok tang kini ke Kobar Sport peminta kasngi lara pisau veteran ban page ke video akan ke channel buat klik ban subscribe ban video ki bangan sapen mi kublai sibon